To je bila treća muška realna gimnazija u Zagrebu, čuvena, i jedini iz te gimnazije koji je išao u Vojnu akademiju bio je Vladimir Lazanski, moj pokojni otac. Jedini. Koji smer? Inženjerija. Znači, prvo je bilo opšti smer, znači prve 2 godine opšti i onda 2 godine inženjerija. I on je završio 4 godine Vojne akademije Kraljevine Jugoslavije i postao potporučnik Kraljevske jugoslovenske vojske, inženjerijski potporučnik. I gde dobija raspored? Prvi garnizon mu je bio Niš, a drugi garnizon Struga, gde je gradio bunkere prema Albaniji. Tu ga je zatekao aprilski rat, pošto njegova jedinica nije mogla da se povlači na sever, jer su Nemci pravac Ćustendelj, Kriva Palanka, Skoplje ušli već, mislim, 9. aprila ušli su već u Skoplje. On se povlačio preko Bitolja sa svojom jedinicom, sa Englezima i Novozelanđanima do luke Kalamata na Peloponezu. I tu su čekali britanske brodove da ih evakuišu u Egipat, da nastave rat protiv Nemaca. Međutim, Nemci su bacili padobranski desant i mog oca je zarobila jedinica svetskog prvaka, olimpijskog pobjednika u boksu Maxa Schmelinga. Čuvenog Maxa Schmelinga. Hitlerovog ljubimca. Onda su ih ukrcali na brod Helena Canavarioti, rekvirirani grčki brod koji je vijao u nemačku zastavu, i nekih 700 naših oficira je s tim brodom bilo iz luke Kalamata kroz Egejsko more do Soluna. Mislim, 24. ili 23. maja, ne mogu sad tačno da znam koji datum, je brod naletio na minu, ili ga je torpedovala britanska podmornica, ili vijao u nemačku zastavu. 440 jugoslovenskih kraljevskih oficira se podavilo, poginulo. To je najveća katastrofa u istoriji Kraljevine Jugoslavije i Srbije, o kojoj niko nikad ništa nije. Tvoj otac je na tom brodu? Na tom brodu je bio. On je spavao gore na palubi, skočio u more, ovih 200 koje je preživilo, grčki ribari su izvukli, Nemci ih dočekali na obali, i moj otac je posljednji preživeli sa tog broda, koji je umro posle Drugog svjetskog rata 2005. godine. Znači, posljednji preživeli sa tog broda. Čak je, mislim, list Vojska pisao o tome. I onda su ih Nemci na obali pokupili u vagone i logor Osnabrück za ratne zarobljenike. U tom logoru je moj otac, tu je bila prozivka. Znači, Nemci su, kad su skupili, to je bilo jednako oko 10.000 jugoslovenskih oficira koji su nosili uniforme, vrpce odlikovanja. Znači, oni nisu imali one prugaste, oni su bili zaštitni. Ženevskoj konvenciji. Oni nisu ni radili, radili su vojnici. Nisu radili, nisu bili maltretirani da ih neko tuče, jeste ishrana bila nikakva i tako dalje, ali svako jutro su se oni postrojavali, kao onaj, ako si gledao onu seriju Koldita. Znači, svako jutro je naš general, komandant naših oficira u logoru, predavao raport nemačkom generalu. Nemci su tu napravili prozivku. Znači, prvo su pustili sve Hrvate, sve Slovence, Makedonce, Muslimane, Mađare. Dakle, u logoru su ostali samo Srbi, Crnogorci i neki jugoslovensko orijentisani Slovenac, i moj otac je ostao, rekao je ovako: dao sam zakletvu kralju i otadžbini i ostajem do kraja sa mojim drugovima Srbima. I on je ostao u logoru, i u logoru je bilo... Do oslobođenja? Da, ostalo je u logoru i 600 Jevreja, oficira aktivnih i rezervnih. U tom logoru Osnabriku su ti bila čuvena beogradska i umetnička imena, i advokati, i pisci. Jedan naš čuveni književnik, neću sada ima... A daj, reci, šta ima? Ne književnik, nego slikar. Jedan naš čuveni slikar, Srbin, se proglasio Mađarom u logoru, da bi ga pustili. I puštili. Sa severa je Srbin. Znam o kom mislim. Znači, on se tamo deklarisao kao Mađar i bio je pušten. Moj otac je kao Slovenac rekao: ostajem veran kralju i otadžbini, i ostao do kraja. Znači, Nemci su pokušali te Jevreje da izvuku iz logora i da ih pošalju u Auschwitz. Naši oficiri su se pobunili, došli do fizičkog okršaja, jer je straža logora je bila bili su Volksdeutscheri iz Banata, koji su znali naš jezik. Došlo je do gnušanja, odnosno ogušanja, ne gnušanja, ne ogušanja, i tu je bilo fizički obračuna, ali je naš komandant logora, jugoslovenski general, predočio nemačkom generalu da ukoliko te Jevreje izvuku iz logora i pošli u Auschwitz, da će jednog dana odgovarati. I boga mi, ovo je bio oficir Wehrmachta, i Wehrmacht se tu malo povukao. Gestapo je hteo da ih izvuče, ali tu je Wehrmacht odneo prevagu i nisu dali. I sad, 29. augusta 1944. godine, kralj Petar je doneo naređenje da se svi oficiri Jugoslovenske kraljevske vojske stave pod komandu maršala Tita.
I moj otac... Obraćao se preko radija. Da, moj otac je razmišljao u pravnim kategorijama, ne u političkim. Kao što svi oficiri treba da razmišljaju u pravnim, a ne u političkim kategorijama. I rekao, ako je kralj dao naređenje da se stavimo pod komandu maršala Tita, i moj se otac stavio isto pod komandu maršala Tita u logoru. I priznat mu je status borca NOB-a od 1. septembra 1944. a u logoru je bio do 6. maja 1945. Ko njih oslobađa vas? Englezi ih oslobađa. Englezi kad su oslobodili logor, pričao mi je to moj otac, niko ne zna tako da ponizi protivnika kao Englezi. Postrojili su posadu logora, kompletno naoružanje je stavljeno na zemlju, engleski tank je prešao preko naoružanja, zdrobio, a onda su natrali Nemce da kiblama prazne septičke jame sa fekalijama iz logora. I to oficire nemačke. A ovi su gledali i pušili cigarete i gledali. Kaže, niko tako nije sposoban da ponizi svog protivnika u ratu kao što to engleska imperijalna sila može. Ne samo u ratu, nego znači, i u ratu. On se posle toga vratio u Jugoslaviju. I oblači uniformu, tako? Naravno, zato što ih je Tito okupio u Zemunu, sve bivše jugoslovenske kraljevske oficire, i rekao je, svi ćete dobiti čin više, vi ste školovani oficiri, vi trebate novoj armiji, trebate Jugoslaviji i mi vas pozivamo. I tu moramo priznati da je Titova Jugoslavija tu imala jednu vrlo tolerantnu poziciju.